Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe uzamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini elibhaliwe lapho-ke libomvu-ke usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyibeke sethubeni lokuthi-ke ubone wonke-ke amavidiyo-ke amasha-ke lana ngizoloke ngikufakela-ke wona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphuthi-ke iy'ndaba-ke ongase njengamanje ngikucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke sekuvele kwenzeka kushaqisayo-ke laphana-ke abantu-ke babambe umlomo-ke bayababaza-ke laphana-ke kubanjwa oqotshweni osethi upakisha isikobho somuntu esikhwameni owesilisa obemba amathuna. Owesilisa ona-25 years weminyaka ubanjwe oqotshweni eqeda kumba ithuna lomuntu wamthatha amathambo esethi uyawapakisha esikhwameni. Ilunga lomphakathi limbambile lase lihlaba umkhosi weza umphakathi kwabizwa namaphoyisa waboshwa. Lesi sigameko senzeke eNkomazi eMpumalanga. Abantu-ke bayibuza-ke bayiphendula ukuthi-ke lamathambo-ke lawa ngabe-ke uyowenzani-ke laphana-ke abanye-ke bebesola kungathi-ke uthunyiwe-ke laphana-ke inyanga-ke laphana ngathi-ke isicashalala sene-ke inyanga-ke enkulu-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina-ke okuningi-ke ukuthi-ke ukuzwa ngami ngicela kulapho ngema-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngaloko lolu daba-ke lolu-ke sixoxa-ke lapha bese wenza okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini libomvu subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.